Sora? Ne, to čo je? Google práve predstavil nové Veo 3. AI, čo ti vytvorí film so zvukom za pár sekúnd. Z textového promptu ti spraví krásne video. Čekuj. This ocean, it's a force, a wild, untamed might. And she commands your awe with every breaking light. Podporuje taktiež z obrázka, že ti spraví video. Čo mu napíšeš, to povie. A tá mimika. Pozri. So I went to the zoo the other day, and all they had was one dog. It was a Shih Tzu. He follows me everywhere and farts in his sleep. Just like my first husband. Fyzika, kvapky vody, tiene. Wow! V nástroji Flow si dokážeš spraviť kompletne celý film. Zatiaľ to ochutnajú len tí, čo majú Google AI Ultra za $250, alebo tí, čo sú na waiting liste. Free prístup ešte nie. Now that I can talk. No, I don't know if I have something to say. Chceš vedieť, kedy to Google spustí zadarmo? Daj mi follow a dám ti echo hneď, ako sa otvoria dvere. Sora who?